أهلا جبريل أمين النوم لغا محبوب كمسجد فغتني چپل لے کرنا فضل محمد اقرا پڑھو قرآن سنو اللہ کی نبی زبان بتارے میں پڑھا ہوا نہیں آئے سن پائے تھے پاوائے تھے فضل مکہ چاپی مجلس و چپ لگا مکہ محمد پڑھو اللہ کی نبی زبان بتارے مجلس و اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اقرا بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الإنسان الذي أكرم أوه حبيب نبي رحمة للعالمين اقرأ نغفر من الله الله يغفر الله رسوله بسم ربك الذي خلق صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے چپل مرمنا اہم وحی لا پر مرمنا تھک 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 کرنے گارے حضرت کن اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارے حضرت کن اللہ بسا تھکا لگے پاس خدیجہ دا زملونے او خدیجہ آئنگی کمر مدرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام درسل منتا ودن کرم ستوری اخلاق اصل حکم دی دینداری رالوئی ایمانداری رالوئی دنیا دمائی پالوئی دنیا دی عزت پالوئی سیرگ نجات پالوئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبیدہ ایمان تجھے لگتی بات سب سے پہلے جنت میں جانے والی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی دین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مدد دینے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم خدیجہ الکبریٰ نہیں پڑھنے کمل صبح ہم صبح اللہ کی نبی تھکانے گی ابو رسول اکرمنا خدیجہ این دار حیرات ہے لئیلی گئیلا جبریل حضرت پاولائی اتنا مسلط اوپر حدیث ساگے واقعات ایمان چتلی دھروئی اور بتا آیا ہماری یہاں پر وہ نبی رمی ایو کیے جائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمان جنسی نبی ڈگری خدمت بامی مدرسہ نبی بچاگی مدرسہ نے دینداری سے پیدا کرتا ماحول پیدا کرتا چیزیں پیدا کرتا نپاہ دیندار پیدا کرتا نبی دیندار پیدا کرتا مدرسۃ البنا درگاہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا شاندار نے اللہ واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق خدیجہ الکبریٰ یا رسول اللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا کلا واللہ ما یخزیک اللہ واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ نام سوویلوئے نام بیچنو گنو نام واگنو اللہ رب العالمین حقاوہ ببیلوئے لا نفبرتے کوئی نفبرتے کوئی دشمن کرتے اللہ رب العالمین لگے گئی ضرور بھی ضرور نحاق مدین فقبلی ناکن اللہ نمسیبی انکا اللہ تاسل الرحیم ناک کی سیرہ رحمی کرنے کٹھوب اللہ بدائے رکھے اللہ کی نبی اخلاق دین کی ماحول کے لیے حلوہ ناک کی رشتہ دار مری مطلق پڑوس معلوم کو سیلہ رحمی کرنے تعلق جوڑو اللہ کی نبی کی سنت خدیجہ نے مسئلہ کلا واللہ ما یقصیک اللہ بتا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ناک مشان کوئے گرو ناک کی مری مطامت اتھین دے آمد دشمنی تھم دے لوئے کے مکہ حسن سلوک توی اماغی مری اباغی مری ایامگی مری لوئے کے ناک کے تعلق زندہ بھنے ناک پر لانا رسوال ابو رسول کے اخلاق سلہ رہی سلمان قطعت وعفو عمر سلمت وحسن نعام مسائلے
اللہ کی نبی کی حدیث کوئی ایسے سلا توڑے جوڑو ننگا کناگو ننگا دے ننگا نو کناگو بری مطان کون کرے بری تکنو ننگسم نو وعفو عن من ظلم ننگو ظلم توی ننگو ابو بھاپتو ننگو دشمنی توی ننگو سیانا تنو ننگو کناگو منا عیلت توی ننگو تنگلو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ کناگو منو شبد مارتاوی ننگ شبدو ببھارتو اللہ نے دنیا تمہائی پکھل گنی ہے اسی لگے نجات گنی سبحان اللہ جشنی تتی عثمانی صاحب نا سیگے حدیث کی تفسیر دی ربا کوئی مسلمان زندگی نے تبو کا حق پاکوں لدی ماں دنیا دا شکتی ہے اسی لگا سوئی کنا نجات گنی سبحان اللہ ای کوئی جنت پام رکھنا جنت پام دے پٹھا گا سی جنت پام رکھنا کو بیاو پرچنا جنت پام اتنے لینے مار پردے ہائی سے کام سی دنا جنت پام کو اس کو لینے مرسی پامی دنا جنت چلتا کی تھمو کہوں اللہ کے نبی نے تعالیٰ بھی اہل کو عزت دو نحابو نقصیو لئی دلائی لبابو نیشی وصحائی کو مدیر دو نقصیو دنیا دا شمدی دنیا دا ولی سیرگا اللہ جنت بھی نہیں سبحان اللہ حجبہ دیسی وہاں قیام داغنو امر بھتاو ایک پودر چلو فائدہ ہو تھمو کہوں دنیا دا و شمدی ہوئی روئی مائے پاکنی جتنا دین جیو گے ولی بن کے رہو گے جب مرو گے تو جنت میں چلا جاؤ گے حدیث شریف جہنم کی مہینہ پاس ہوئے تھمو کہوں عملہم توڑ دی اہل کو عزت طولبا نحابو نسی ربا لیت لائی ربو نسی چالبا مدین طولبا تھمو کہوں اہل کو عزت لوبا سلام کلام تھکسی کسی نائبا بیان کی طولبا نہا بہر مدندہ عدب بہت کام کا پیبا لائے ربو مدین طولبا تھمو کہو مثال بھی لکھا پیر ذوالفقار علی نقشبندی میرا پیر و مرشد ہے اللہ کے ولی پکت سمنا خود تھم لگا اللہ اللہ چل گا قلب جاری ہوئے مثال پوری کھتوں نے ذوالفقار علی نقشبندی مسلمان مہاناتوں کی تفسیر زیر دے ربا اولیاء کرام کی تذکرہ لیت لائی ربو و شہائبو شہایتا دوردی مدیک دوردی اللہ نا قدائے فاضل نکسی سیگی مثال پیری بھائی پرائے بہت بھی بہت جوان نے الحمدللہ توبہ بھی کیا مجھ سے بیان بھی لیا معافی بھی اللہ سے مانگ لیا اب جنید بغدادی رحمت اللہ واقعات جنید بغدادی میں منتارے تو نہیں کوئی لینے مگ جنید بغدادی کیسے ولی بنے ذوالفقار علی نقشبندی نے لارک کی ربا 48 عمر یورے جنید بغدادی نو مدسو نو ماہودہ سنتے ماں گنڈا گیری مست پیدلے رمی کتاب میں لکھا ہے جنید بغدادی توتکالین زبانار سپاہ سالار اعظم ممنا کون مدہ ایک نمبر ممنا کون رہی براجی ایک وقت اگر فنگا ہوئی کسادم کون رہی ممنا ایک دم ملگا دھبلا پانتی اٹھا حرام مطمئن نہ تو انہا رمی خیر اللہ بوزدی سے بندوئی سے جنید بغدادی توتکالین زمانات ممنا کو نمبر ایک نمبر سپاہ سالار مپانگن کل بنی پا نوبہ حرزان آئی دیش سوی نمٹھونا بادشاہنا پاوتارے اتنا شکتیمان جنید بغدادی ماں کا کرانسو ممنا دا ngam de ek number ni ma udah lang me ton pidan tham ni pijan na chahida noma muna kunali ning thau na elan tauraga kitab mein likha musalman suno tatkalin zamanar badshah Junaid Baghdadi ki ning thau na ek bar elan tawi February 15 tarikh
Mungnago na balay desh pasiya Kanagumba City Batara Bordi 10 lakh taka puruskar elang taware देशवासी लोग कहा कि माँ जुनैद का कोई जितना मुश्किल लोग ने मकसद पाता है किताब में लिखा मुसलमान सुनो वासकान मफंगी क्या फायदा होता है सुनो हद की जमाना की आलिम सु आम सु तबलीग वाला सु तबलीग सु किताब है ना वाजे को ना खामा है इतना बेकार बेकार आए रहे जी आयदर मजा वासी बेकार आए रहे हाँ ना को किसी बेकार रन भैया 40 बेकार रन भैया चादर करम ना हाँ चाव की तरतीब ले चाव दना सुंदर चागरो श्रेय से खत्म चाव वास जो खम्बो चाक सु चाव नुपी के तो नुपी मुसिलल्लू निपाक मुसिल खत्म चाव श्रेय से चादर दी शरीरो से चाय शरीरो से फाई शरीरो से पोई निका मथौता दे मोदी बंकोक तो पोई अदुम ने दिता उगनोबा Adwa Musinga, Luara Shamda, Duri Gwalpara Bongaigaw, Akor the Tauri, Ekbar Biaili, do number of Bialagana. Amagong Kratika, Nipiri Chakre, Amakama Pudan Lai Machapoi, Nikasam Tauta de Moy. Nubidu Nibaga, Makamung, Amakamaka Nipama, the Handan Matauta, Angelica Matauta, Solva Matauta, Amada Solmatauta, Moedu Matauta. Amaku Mesana, Junana, Solradi, and Sultana, the Telepoli. इंसान तो ऐसा नहीं वास्ता कान बलाई आर किसु आलिम बार होइसे এখন হয় জিকির করা বেটা দেওবন্দ কি ফারিবারগা জিকির তো বেদানে জাহির করা জিকির যদি শিখে না আলিম খাস যদি শিখে না তাহিরি গুন খালি হেলো হেলো জিকির তো নিরো मागे तरतीब था मागे उसूल था जैसे औलिया करम सुने फिर हम तरतीब तो होता है नत्रा दे फायदा नहीं होगा चलो मुसलमान वासकान वाला कुरान कहता है फज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तंफ़अुल मुमिनीन अल्लाह ने हरीबा ओए हबीब न वास्ता मोमिन मुसलमान के कलम तक कान बफंगे कैसा का नहीं सुनो जुनैद बगदादी की वाक़यात पीर जुल्फ़िकार अली नक्शबंदी ने लिखा है किताब में ऐलान तौरे लिखाऊना अमुक तारीख मुंगना को न बलाई जिती बनी पादो 10 लाख पुरस्कार বাসায় জানে আমার জুনাইদে জিতিব টাকা আমার পকেটে রইব এক খুলাকামদ নিপাম লাইবা গাওয়ে হানুবামা লাইরবা আমি ওয়াজ ফিট করব ইনশাআল্লাহ গলা 1 ঘন্টা মানে না 1 ঘন্টা বাদে গলা বা ঠিক হয় অক্টোবরের 9 তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত একটা দিন ইসমাইলের বন্ধ নাই ডেইলি চলে ना कोई ये मोहब्बत लागता जी कोई कसार डेली नहीं हो मनी उमले खैर वास नकान व फंगी करन नकान नहीं भापताओ लायर बाबू नुंसीरदी अल्लाह न करन नुंसीने आदु सुखल्लद रहे वादम कहता हूं सांगता जुनैद बगदादी का लड़ाई दा मुना को नमदा कनासु हमलोए देश पासे खंगी हनु बखंगना वासा करे इस्माइल कासिमी की अहलबु नुसीरवा इज्जत तौरबा नहाबु नुसीरवा लैतलाई रबु शुआइब तौरबा अल्लाह ना नुसीबिनी वली से बनी सीरे के जन्नत फंगनी हनुबा मुवास्ता करे मैं तो पुदज्जत करे जिस दिन मुमरा को नब नोमेद गांव की खुलकी हनुबा मचा नुबी मरी बिबायाव दे मयूम मकई लाइते कना सुथी जहाज लागते पैसा लाइते हनु बदुना हनु बिदारी हनु बे निंगथौने लाम तौखरे मुना को नबदा जिते रदे 10 लाख पुरस्कार आई चलोगे आई मुना को नरोगे हनु बिन करे हनुबा गंगबनी रा जुनैद का देशर मध्य सिपाहसालार आजम शक्तिमान जुनैद नंदी नया से याद रहे नख्वांग याद रहे सामना कोस करा देना अंदर है लो बच्चा कनु
Hanuban karyari Hanubi kasar ki Ismail Qasim ki wal mati mutahaw yaba kari was Allah ke nabi ki hadis ahal bunung siraba ahal bu isan tawraba naha bunung siraba laytalai rabu mateng tawrati Allah na nusi wali semi sirag jannat pangani Junaid taya tu was talu gaire देखा हनुबन हनुबिधारी बा इस्माइल कासिमी के वास्तो या जुनैद बना के नकोट तौर गवा जुनैद अगर दिल गल गया जुनैद नहीं वो नुक्सी बिदना आई भेज जिती हल्लदी 10 लाख का पुरस्कार आई न भंगदी यूं बचा मसानी इचानु पियानी होगनी था तरुक्ति भजन चानी दना चट क्या है किताब में लिखा जुल्फिकार ने नशबंदी हनुबन आखरे आस्था पिलदा दर्शक 1 লক্ষ মানুষ বাদশা শাহী সিংহাসন जुनैद बगदादी फिल्दा मतुंदनी काना सुकुम दे हनुबा मैदान कुंगरे मया नो बुढ़ा करेगे कुंगली किताब में लिखा लो मना आवाज बिरबा क्या मतलब है बूढ़ा लमियो ना भरते ना हनु बता दे मां करेगी इस्माइल कासिमी की आवाज दिल में है जुनैद बता दे कि ना कौन चलेगा जुनैद aina nasi ay koy ge malada arang nasa Ismail bayang toromi laita laira mamu nusira de Allah na nusi wali sem gani siraga jannat pe gani ojna dangi pasawate ilaira injanu pe marini amat dasul lohom mangamtri teja haija lagte yung kai laite ay bunase khole bole par zita o baba june nana karigo masai bujiti hal bangamla de nagri pasawate Allah rabbul alamin nang bunung si bigani ay sukana bhangani nasitang ay bujiti Allah kita meleka Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi ka dil gal gaya जिन्हें के दिल नरम है अल्लाह के नबी की हदीस चाहिए कुंद्रा निपान सुरे एक दिन भी आवाज सुना नहीं इस्माइल कासिमी देखा नहीं तबलीग में गया नहीं अल्लाह अल्लाह किया नहीं जमा में गया नहीं इज्तिमा में गया नहीं हनुबा नंगे वास्ता रे मेरा दिल गल गया नबी की हदीस आई नंग मुनसी जितिया लगे देखो मुसलमान वास्ता करिका नहीं जुनैद बगदादी ने बाबा आएगे शर्त मतंग नंगाई का हाथ मको नसी आई नंगो पाएगे नंगाई को पायो आठ बहानु नंगाई वहीलो आई तूगे नंगाई के थबाक तफमो अदो बतार मदे नंग जीती हल्लने लड़ाई शुरू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का हनुबा का मुन्ना कौन बहरे हनुबा अक्ताइल वगा जुनैद बगदादी तिंखरे तादल लेगरे हनुबा थबाक पंखरे बादशाह ने पूछा आए जुनैद क्या हुआ बोलो जुनैद करे अरे बादशाह मालूम ने मैं ना जानू बादशाह ही खंगदे करियो असल में क्या था बहाना कर रहा क्यों नबी का हदीस अल्लाह की नबी की वही दो हनूबा की वही दिलदा जुनैद बगदादी ने थम लगा बहाना तौरगा माने तूसन लगा हनूबा बु थबाक फमली बादशाहना अमक का खिला अमकन मकोनरे अमक इलक बदा हनूबा दिल बदा जुनैद तिंगरे हनूबा थबाक फमी फिर पूछा बादशाह ने जुनैद क्या हुआ अमक जुनैद बादशाह मालूम ने आई खंगदे एक बार दो बार 3 बार 4 बार खेलाएलो किंतु जुनैद अमक दसु हिंगम दे हनुबा एक जुनैद के तबाक फंगे मरी शुभ हम लगा बादशाह ने बस आजके खेला शेष और जुनैद नंग हारे रो हनुबा नंग जितीरा बने इधर हनुबा को जल्ले बादशाह ना निंगथौना 10 लाख पुरस्कार हनुबा पेरे हनुबा खुशी खुशी इमदा चक्रे रवाना जुनैद सुमयुमदन हल्लाले असल में बहाना था जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि दिल में खुशी क्यों मैंने बहाना करके नबी के हदीस पे अमल किया हनुबा वो जिते हल्ले अल्लाह नहीं वो सोचने नुसीरी भी ने नबी की हदीस सही तहौर है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि गुस्ल किया वज़ू किया 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के हाथ उठाया अदुगा दुआ तौरे अल्लाह पापी चाहिए निपुगन पालई उमर सोरे अल्लाह
punji tangai challe namaz hodre roza hodre zikr to hodre tawba to hodre Allah nasidina ki nabi ki hadis mataraga hanu babaina nusi bidna mago jitte hal kare Allah lalai rabami bu jitti hal bagi maramna Allah nangai bu nusi bira jane tawba toraga tungre musalman lari teri bazul qarali nashpandina huzur paas sallallahu alaihi wasallam jane ke mangla har bajune nangai ki hadis mataraga hanu bagi wahai taraga Ismail ke bayan nangun tahallam bana nangna dil gali raga hanu babu jitti halwa amal tawba nangi amal to Allah rabbul alamin itna nusire rabbul alamin nangi zindagi guna loina nekin handolaga zamana ki wali singi manungda nangu ibi kare subhanallah illa mauta wa man wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima amaka rabbul alamin aybaqul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim amaka rabbul alamin haliba man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima o इंसान पार के बराबर तूने तब गुनाह कर लिया अगर तो एक बार अल्लाह कर लो तौबा कर लो नंगी जिंदगी गुनाह दो ऐन नकी न हंदो बिगने सुभान अल्लाह आदुक मचुनर बदादी रहमतुल्लाह अलैहि रब्बुल आलमीन जिंदगी गुनाह दो नेकी न हंदो लगा जमाना की अचो चो वली सिंग मनुंगा मां की ममिंग सी बिगे सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दंगी या अल्लाह आके पापी गुनाहगार अगर जिंदगी भर के गुनाह मगफिरत की दमकता एक बार अल्लाह कहे तो आप कैसे जवाब देते हैं अल्लाह ने कहा हरी मूसा मेरा पापी अगर मुझे पुकारे तो मैं 2 बार कहता हूं क्या हुआ बोल है बंदा करी वाली हायो आई लैदना करियावा कोन हायो गुनाहगार बंदा पुकारे तो 2 बार मैं जवाब देता हूं मूसा बेचैन हो गए अल्लाह गुनाहगार न कौरे गना अनिरक घुमरी बा आई लाई करी वाली हायो नेककार पुकारे तो कैसा फिर मूसा ने पुकारा अल्लाह अगर आके नेककार बंदा आपको कहे वो अल्लाह मेरा फला चीज की जरूरत है अल्लाह ने करम रखो भी अल्लाह ने हरी बात नेककार बंदा मुझे पुकार तो मैं 1 बार कहता हूं आवाज पर करी नो याग लाई गुनाहगार पुकारे तो 2 बार नेककार पुकारे तो 1 बार मूसा ने पूछा अल्लाह क्या मतलब अल्लाह ने हरी मूसा नेककार तो मेरे मोहब्बत में है नमाज पढ़ता है मेरे रहम से है रोजा रखता है मेरे रहम से है तौबा करता है मेरी मोहब्बत है ऐन माबुन से बरम दुनमा आएगी तब तो बोलम गुनाहगार पापी आएगी रहम करम फंगदबगी मरमना मागी करतूतना मागी थौदौना मागी खसलतना माना वक्त बई मरमना माना चंजिंग तौदे मरमना ऐन माबुन सीदबन मा दूर लैदना गुनाह तो बनी माना अमुक्ता ओ अल्लाह ने करम बतंदा आई खुशीदा हरो मंदना कैदा और बंदा करी वाली ऐन माबु अनरक भी सुभान अल्लाह की मोहब्बत
اتنا بندوں سے ہے اے کوئی محبت کیا ہمیں. پھر حدیث تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ ابرنا کو یہ ہمارے حدیث خدیجہ نے مرسو یا رسول اللہ نا کار حیرادا چپتندنا نپامنا تھادورولے ارم حوزنالے نہا چندگنو کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابداً انکا لتصل الرحیم ناکتی سلا رحمتوی مری متنگ تنتے اللہ نے اتنا نسی سل من قطار وعفو من ظلمک واحسن الى من نسائی. نبی کی فرمان سلا رحمی مری متنگ اپن جو کبھی دا کورو دبنی نبی کی فرمان نے سنت نے ثواب نے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ لَيْتَ الْعَرَبُ مُنَعْمَتٍ طَوِيمٍ کوئی انسان ہے روزی روزگار مالائیتے اللہ کی نبی نامہ کی روزی روزگار پہ بھی متنگ طویل. حدیث پاک لائی ایک صحابہ رسول یا رسول اللہ اے کوئی تبو لیتے لپا پیسہ لیتے لائر بمینی اللہ کی نبی نا ایک کڑھار تھانگا میون دم لیدن پیرے کا بھائی اس کو لے کے جاؤ گلی گلی میں جاؤ لوگوں کے کام کر کے پیسہ کماؤ. اللہ کی نبی نے مدینگ توکے لیتا لائر میں بہت ٹھیلا لیدن پی رکشہ لیدن پی یور لیدن پی تھانگ لیدن پی سنگجنگ لیدن پی نگرو جی صبح چلو. یہ نبی کے فرمان ہے نبی کی اخلاق نے مسلمان. وَتُقْرِعُ الضَّيْفَ اللہ کی نبی دے مہمان کی عزت ہوئے اِن کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اللہ کی نبی کی حدیث اللہ کی مدد ایمان لائے قیامت تے ایمان لائے مہمان کو مہمان نوازی دو مہمان کی عزت دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی دو ممین چپنے پامنے مہمان نتنا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام زندگی دا مہمان یاو تبھی تا چاک چکو مچا دی ابراہیم علیہ السلام. اتنے ان کی اخلاق تھے. ایک بار ایک دن دو دن تین دن ہو گیا مہمان نہیں کھانا بھی کھاتے نہیں. بی بی سارا نے ابراہیم نہ بھوکا کیوں رہتے. ابراہیم نا بی بی سنو میری عادت ہے مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اس میں برکت ہے. مہمان لاکتے کھانا کے چاک چامیرہ نے سروک ہوتر گائے رہی. اللہ رب العالمین کو رحم ہوا. رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام ناکتا حضرت جبریل علیہ السلام سہو 17 آدمی می تراغ ترے میگے شکل دا ابراہیم کی جنگل مان چل ہلے. ابراہیم علیہ السلام نے بھائی مہمان میرے گھر میں آ جاؤ کھانا تیار چاک چامیل سے لاؤ. مہمان تو چل لے ہم لے ابراہیم کی بی بی نا سارا نا چاک تھے رکھے پتھورا لے. ابراہیم علیہ السلام مدینی سورے اوپاش چاک جا دے ابراہیم نے لامبے کرم نے لونمک تھی دولے لونمک تحاو لے بی بی سران منوندگی لومدر تمہیں نہیں گی مہمان کیسے کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چکو مہا پہورے می مگوئی تارا ترین مکتو چاک تو لیکن تو میادہ ہاپ دے. بی بی سران آئی بو ابراہیم ناؤنا تم نے چالی بکری گی نو ننگا فمین ریبا مہمان کھانا لکماس منہ پہ اٹھاتے نہیں. ابراہیم ہاں کیا ہوا بولو. اب کہ وہ بھائی ہوائی سی مروک ساکھ رمالے تھوم یاود رمالے ایک ساکھ ہم رمالے کری کے چادر مرو بیچین خوش آمد کیا. مہمان آئی با ابراہیم ای کوئی دی چاک چاپ امینت دے ای کوئی دی اللہ کے دور اللہ کے پریشان اللہ نے نمو چاک پیچین پہ دو وقتا ناکی ناکتا تھرک بنی سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام وہ بھائی ابراہیم آپ کھاؤ ای کوئی دے مہمان نیل ای کوئی چاک چاوا ساگئی نتے ای کوئی دے پریشان ای کوئی دے سبحان اللہ الحمدللہ سو لگا پھوکتل لے ای کوئی دے لوت علیہ السلام نے تومو نیستو نامت توبے دمکتا اوک دبا ساگئی ایسی اوک دبا خندان ایسی اوک دبا اللہ بو نیستو نامت توبے دمکتا عذاب کی دمکتا اللہ نے کوئی بھارک پنی چل لگے. ابراہیم علیہ السلام نا بھائی جبریل ادوے کل دود اللہ والا می
malai chakeno Allah ke azab pegno bar bar badapi Jibril alaihi salam na Ibrahim wat ekoi tauba hai nag ekoi tawas taugano Allah ke wadarne kaum nest nabut tauba lakpani mehman nawazi tamam anbiya ke sunnat Hazrat Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha Allah ke nabi ko garehra khala laga shantana pere ba kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan innaka latasilur rahim وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف مہمان نوازی توبہ نا کے سننا نے نا کے طریقہ نے اللہ نے نا کو شانتی پیروئے وتعين على نوائب الحق ناکتے لیتا لائے روا بھوج پوبنگ ابدوا باقی کوکتوں سے ناکتے تھنگت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان در سلسلو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی دا جتنا مدنگ تو کی با اللہ کے نبی کو جتنا امداد تو کی با اسلام دا جتنا مدنگ تو رکھ با دین دا جتنا دام تو رکھ با جتنا بشردون پر رکھی با کوئی انسان اتنا توحید دے اتنا چاوا اللہ کی بندے جنت تک شال کے پھنکربا اللہ کی میں کہتا کہ سلام بکی بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی کو شمتن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم اللہ رب العالمین بنور والقلم وما يسطرون وما بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظیم سچ چرتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اللہ نے زمین پہ رکھا تھا کہ بنی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق بعثت معلما ای বল্লানা ওজাও এটা থারাক পানি ই বল্লানা সৎ চরিত্র পূর্ণাঙ্গ ভাবে শিক্ষা বিবেদ বদলানা জমিনদাই থারাক পানি সুবহানাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম के اخلاق دو اللہ کے نبی لفظ چلے یہودا ہنو بیما چیسو پائے لگا ماں کی مفی مروندو بیو میں چلے گا نگندہ گمبوئی گمدبوئی تھام لگا ہی پوپا پیرے چلے اللہ کے نبی لگی ماں قائد چلے بنا ہنو بھی نہیں رہے بابا ایسی کے کل سینی حلالی گینی ای کی اپام دے میتھر مادنی بڑو والے دنی ای کی کوئی کل کا سیدھا تبلیغ والا مت ہولے کوئی والا مت ہولے اللہ بلالو ہے رے دیوی دیوتا تھا دو ہے اپائی کی دربابو تھا دو کوئی آب رہا ہے سیگی کھل سدائی لئی لندے اے اہن پوو تمہیں نائی بھائی کی پام لم تنگلی بنی اللہ کی نبی نے مانو کی میوم دائی پوپی کے اللہ کی نبی نے نمگن دے یوم لگا ہنو بھی دو سمنا سم لگا میں تیر ماں پاؤتا بڑو والے بادم پتر چلے تھونگا یورگا بابا اے کی پام اے کی امسینی اے لے ہو رگے چنگ ہو رگے ننگ کیا پربانگانگو کناگی مچانو نمینگری کون امکتہایو اللہ کی نبی نے ایمان جیسو محمد کی میدار گنگ ننگی لم تھدو لبا نبام لم تنگلا لبا محمد ہاری بنی با اللہ بلالو ہاری با دیوی دوتا تھدو ہاری با آدھو کے نپانو اے محمد نے حنوبتنا بابا ننگوئی بوئرے ننگی اخلاق اتنا پجائی ننگی بیبھار اتنا پجائی ننگ جو ہے بدو برحقنی اے بو کلمہ سن بے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سولگ ابو کا ناگی نبی لاکھ کے ادو کو باخلاق اللہ کی نبی وہ اللہ رب الپیرگا زمین تھا رکھے بنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارہ حیرات کے حلال لگا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شانت ربیک اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا بخاری کی 3 نمبر حدیث نے انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق
naak ni tabung bari apnai bani naak wasanti hoy gano Allah na naak kundungay ay pal gani pher bhi nupini dil da bechain ibung o si masangam de lai til la phangla labra ching karu tagi arun hodna lale nishchoy kaino ram gani matam du da maibam le rami warqa ibn naufal khadija gi matol gi macha mabunga sing to ilme najum sitara taroka yang lega hayu na mami matam du da hauzi ki maib dilo na bekar maib saba haram maib na jaba haram maib bil halwa haram jadu tauba haram jadu thajaba haram jadu yang liba haram warqa ibn naufal kahin gano ilme najum madugi ek system malai पाठ मलाई ilme najumena thawa michaksi eng laga paw haiba warqa ibn naufal matam du da maisara khadija na pend nunga laga ibongo rasul bu budan chali ya rasul allah ai gi bunga warqa ibn naufal ek thi bahai nak chingkaru dagi gare hera dagi aru bhod lak bani lai tin phangram te musila budan lai ibongo rasul ke chehra ya anwar oraga warqa ibn naufal baap tak rahe ye to barhaq nabi taurat zabur injil da idana la allah ki nabi ki body huliyam allah ki nabi ki pisum garam dani laiba garam hoini chehra garam hoga ni koi garam hoga ni loina di se pakal aaye warqa ibn naufal baag asmani lari pawani pani allah ki nabi ke chehra yang laga nofe to laga ha ये तो आखिरी जमाना के रंग लाने वाला खदीजा धारी बा खदीजा नंगी गनो माँ की मना कला पदो जिब्रील ने मूसा दा ईसा दा लापा अल्लाह के बॉडीगार्ड तो जिब्रील धारी बा निपादो ने माँ नबूवत बंगलनी कुरान नाजिल होए बाहरे आहोय जो खदीजा आई जिंदा ले रबा नाके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह मपा मचा सगाई मतोल मगाइना नबी को मागे देश सगी मागे मयुम तगे मागे खुलक तगे ताड़े तो हलगनी तान को गनी आई जिंदा ले रते मतेक तो गनी आई पागल ले रते मां को मतेक तो भयाय किंतु आई के हयात ना खुले रराय अल्लाह के नबी ने आवाम रेजी या हो बुखारी शरीफ या तो खदीजा हरिबा ऐ बुआ नंगावरबा इतना फजबा अखलाक व्यवहार आएगी युमदा चाहिए तराग तरे अल्लाह की नबी हबीब से लगा चक्री भंग लगा आइन पांदना धन दौलत संपत्ति लेने का लगा जिंदगी का लगा इचाई सुपकना मां की खिदमत लईबा दीन पूरक बा इस्लाम पूरक बा कुरान यारी बा हदीस यारी बा नबी की मदद करबा कुरान यारी बा मां पुता धोके दरीबा तो पागल है खदीजा गरम हो गया और कहने नहीं खदीजा ऐसा मत नहीं ऐसी बात नहीं खदीजा अल्लाह की नबी नबूवत पांगला का माँ की कौम ना माँ की मपा मचाना माँ की सगाई ना माँ को सिद्धगी तंग हो गई खदीजा ना वही भाई आधार है वो रसूल चिंगर पुदल्ला है वाकया सांगी बुखारी शरीफ की हदीस थी अरोई भाई माँ इधर से मैसेज थी एक नबी माँ दीनदारी ईमानदारी अल्लाह वाली और बा कुरान हदीस मसक खंबा अल्लाह रसूल मसक खंबा नबी मचा हो रही है एक खानदान मा एक देश मा एक फैमिली मा एक नस्ल मबू ठीक तो बंगमी सुभान अल्लाह मदरसतुल बनात की जरूरी नहीं खदीजतुल कुबरा के इल्म आयशा सिद्दीका के इल्म फातिमा के इल्म सुमैया के इल्म अदु के इल्म दो तम लगा दीन माँ की शौहर माँ की मचा मसू माँ की पड़ोस माँ की ममा मपा माँ की कैरोई लेकाय माँ की मचल मचे लेने मप्पू दीनदारी द पूरा पंगंग बनी दीन फंगला दी आइको की माहौल आइको की परिवेश सा इचनाव सिंह दीनदारी लेते मदरसतुल बनात कायम तो जिंदा तो पैसागा सोंगा मेहनत का इचाई सुपीरगा मदरसा दा मस्जिद दा कुरान दा हदीस दा तबलीग दा ईमान दा इस्लाम दा जितना गमली में खाई जान कुर्बान दो विसर्जन दो थवाई का तो वाई बनते जितना गमली बा शौक जबान मेहनत औलाद पैसा पीरगा मेहनत और इंशाअल्लाह दुनिया दा माय पाकनी रंगला कनी कौम ठीक होएगा नहीं समाज ठीक होएगा नहीं अल्लाह अल्लाह करने वाला
دین پہ چلنے والا زندہ ہوگا، قائم رہے گا. انو کی دعائی کوئی دگی دور ہوئی کرے جناب سنگھ مدرسہ دی لئی ہے با کنتو مرا ہوئی کرے سگی زندہ توبہ اللہ کی میں کہیں دگی پریشا لاغلوئی ناک نہ یاک نہ آئی کوئی نہ متنگ تورگا اولاد پیرگا سلحل لگا اولاد پیرگا گٹی مدرہ سلحل لگا عالم ویدنا عالمہ ویدنا لاغ لدی تھورا لدی ناک ایمون دا دو عالمہ دو لاغ لدی انشاءاللہ نماز ہوئی گنی حقوق کنو دعا دوران انشاءاللہ لوئے رہے بالکل اروئی بنی اروئی بواہی ہم حق دن سیتا اللہ ابو کیسی اللہ ابو یاسی فتح بدگی کوئی دور ایسی ایمان اسلام سے چمدبا توبہ تتوکسی جنید بغداد کی واقعات ادو وقت خود چلو واس میم تو کان روئی حدیثی نے اہل بو عزت توربا نہابو نصیربا لیدلائی ربو متین توربا اللہ رب العالمین ہے ربا دنیا دا ولی وینا تھنگنی سیرے کا اللہ نا جنت بھی گنی جہنم کی مہین سولوئی مثال واس توبہ کان بلائی حنوبنا واسطارگا جنید بغدادی بو تحلو بنا جنید بغدادی نے دل گلی رگا اللہ نے توبہ توقی بنا اللہ نے قبول دورگا زمانہ کی اچو چو ولی سنگھ اولیاء کرام سنگھی لشتہ جنید بغدادی کی ممی گیری آدھو کمنا نحاق کسو یا کسو اللہ رب العالمین سوئدنا احلگنی توبہ تبو متو چانا کب تبو موم چانا کب لبا نیب تبو منی چانا لاتا نیبتار پردی انشاءاللہ اللہ کی رہتے لا تقنطو من رحمت اللہ آئے گی رحمت تکی ناؤمید ہوئی گنو نویراش ہوئی گنو قرآن دا اللہ نہری بنی اللہ دا کبو اللہ دا واللہ آئی گئی چاہ آئی گئی سو دینداری ایمانداری نصیب ہیلو چاکری نوکری دو بول بلا ویلو عزت حرمت تھمیو صحت عافیت تھمیو نگائی آئی فہلو دنیا دا مائی پگھلو سیرگ جنت چلھل ویدنا اللہ دا نیردی اللہ نا سوئدنا نحاق یاکو دنیا دا سو کمیاب ہے سیرگ سو کمیاب اللہ نا ویہل گنی تو ندر عمل انشاءاللہ دعا تو ندر انشاءاللہ جوان سکھ جو ہو گیا چاکری سیجنو چاکری چلو ڈیوٹی چلو کالج چلو متم منگا گی نماز جب بھی ملے فرض تو ادا ہو نماز سوندر کا ایمان کبھی دے ایمان پکانے ہے گا بیسا مثال بھائی با بیسا کے مچانی پاکی کو دائروں نے مولانا کسار تک انہوں بھی مچامتا ہی لو تریپورا دا لائدرے لوئے نا فریق ٹوکتا نہیں آئے رو بیسا بسکان دیدہ مالا یام نا فجائے شکھا دکھا ایک نمبر نہیں لوگ نہ گنے گنان نہیں تو ایک گنہ محباؤں دعوات پلائی آتائی تھیرو نمان کر یعنی آوات پا تو کلینو ہنگ لوئے را یا نہارو نپیم چاہتو لوئی دو بھائی میں صاحب نمداغ ہوئے رہے کہ موبائل مودنا کرم با بدانا کرم با گاندی ملا چلی کرائی دے لئی زنا رہی ماما ہوئی نہیں رہا ماما ہوئی نہیں رہا کبھی رسو ہوئی رہا شکھا دل کا ایک نمبر لاری لائسو ایک نمبر ہے فجب رسو شانیہ میں جاگم رسو ہوئی سنو ایک دم بہایا ننگا پنا ہوئی رسو نے فجب رسی ایک نمبر لاری کسی ایک نمبر کینتو نمیدان ہوئی رہ گئے یم دا ہنجا لگتے نمو ہوئی ننگ برو ہوئی نہیں رو کناگم بنا سے مدوگم نہیں لوئی نا ٹھیک ٹھاک نماز نہیں ایمان نہیں لکل شائن علمون وعلم الایمان الصلاة ہر پوچی نشان لائی چندو لائی ناکندائی گندا قلب دا ایمان یاوری ادو کی مثال ادو کی نشان نماز الصلاة قررت عینی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز جنت کی چابینی او مسلمان نماز تھا لگا جتنا نکر جتنا مسجد سدو مدرسہ سدو کام نہیں آئے گا نماز فرض نہیں نماز سدو قرآن دو نماز کی دعا نماز کی سورہ سکھو شدو ادھر دیا دو کہ نماز نا فاحشہ دگی تھنگ دو قرآن نہاری ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز نا فاحشہ منکر اللہ نا پام دبا مما پانا پام دبا اللہ نا یعنی دبا مما پانا ارحل منسو طلبا تھبک تو لوئی نہ تھنگی نماز سولی سوچ چاہے نماز سولی بے پردہ چلی نماز سولی بے حیا میں کیوں نماز اللہ کی ناکتا قبول ہوئی دری نماز شدھ ہوئی دری نماز شدھو تنبا متاوتائی نماز شدھو سر متاوتائی صلو کما رائی تمونی اسلی اللہ کی نبی نے آئین جسموں نا سولمبا ادو نسولو اللہ کی نبی منی رد سن دے جتنا قیرہ سانگ با اتنا سانگ نا رکو اتنا سانگ نا
سجدہ تورمی اللہ کی نبی کی نماز ادو کی مو پورا دن ہم لوگ بتاؤ دی تم بتاؤتا ہے مو اندری تم بتاؤتا ہے ادو کی سیرت ادو کی صورت ادو کی صفت ادو کی مو ادو کی نمونہ ادو کی لچتو ای کوئی تم دروردی صلی رو حیوان کی منم دے کوئی چل گنی قرآن کی آیات انی نے سو جب اما خط ہے نہ ترما تورے گا اللہ رب العالمین ہے ربا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ادم بندہ بندی ذکر فکر تو دے توبہ اللہ تو دے نما خدا سو دے اہل عمل مسکن دے حاضی گاجی مسکن دے مسجد مدرسہ چنگ دے اللہ رسول تھے دے ایک کھنگ دے تھکسی کھکسی نہیں دے فإن له معيشة ضنکا ماگے زندگی وانی اولا لگنی اولا نیجت پی روئے پیسہ لگنی چاہمیا روئے گاڑی لگنی نگائی روئے شفت دن نگائی اللوئے ناکہ پڑوس نیجت پی روئے کرے گی اللہ بن ناراض تاؤدن تنکرے اسمعو یسمعو لکم اللہ کی وایاو اللہ دنگی وایا گنیم ونحشرہو یوم القیامت اعما اللہ رب العالمین عرب دنیا دا من منی نماؤدا تھدوکتنا حرام اللہ رکھنگ دبیدہ تکسی کسی نائی دبیدہ وضر گسل کھنگتنا ہکائی کی کھنگتنا زندگی لے رلبا حین قیامت کی نمیت اللہ رب العالمین مکونگ تے گھل گنی منا پنگ گھل گنی ممیت تنگ گھل گنی گایا اللہ رب العالمین دانا گنی قال رب لما حشرتنی اعما واللہ اینا کھوگ نچتنا بائک تونگ نچتنا گاڑی تونگ لگا حالا لگی سنی چاو چلو لارکتا بوئی تادو بوئی ای کھوگ نچلمی چاسو چرئی حسو رئی نسی اللہ لانا کھوگ تکلی بکری گنو امین تکلی بکری گنو نا پنگلی بکری گنو گاگتا والا گنی قال کدالک تدکا آیاتنا فنسیتہا ہے بندہ علماء کرام نے نکو امام دا واسطہ وے نکو واسطہ رہی عمل تو دے جنید بغدادی کی والی لنتحالی ننکری کے توبہ تو رکھ دے نام لارکتا بچا لگا چکچارے کری کے ہندن لائے کری کے واسطہ پھم لگتے فنسیتا نسیز اللہ جیسے کہ ہندو لبا ادن ننگ بسوئی ہندو لبنے کتو لبنے او پرشا جاؤ جہنم میں لگے جاؤ جہنم کی میدہ ہوئی تھی گنی وقتا لکل یوم دوسا ایمان مضبوط توسے مسلمان چاہتو لگا ہندن چلے با ناشکری توری بنی مدرسہ و انکار توری بنی بیان انکار توری بنی قرآن انکار توری بنی عالم انکار توری بنی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ کے فرمان مفہم مرید وانگ با کلام تو حرام جہاں قرآن حدیث کی بیان و نصیحت توری با کلام تو وانگ با حرام تلاوت توری عالم صاحبنا نانو وانگ با حرام قبرستان کے مناک چل لگا دنیا کے وجہ با حرام اللہ کے گھر مسجد چل لگا دنیا داری وانگ با حرام کریم وانگ بطار بردی مفہم مریدہ اللہ کی نبی نحلی با جنت تکی ننگو چہینی پھوگی لمبی دور تھنگنی جنت کی منم فنگلا یا تو پتستاری با مفہم منگا دا وانگ با حرام مفہم منگا دا کلام تو حرام منگا صبح کرینو علماء حقانی کی مانگا دنیا کی بہودہ کلام گنگا دنیا کی واری لینا با عالم علماء مسئلہ مسائل حقاو دبیدہ دنیا کی واری لینا بطارہ پردی عالم کی دل دا نگائی دو پولا با ادو سنا کے نتکتا حرام چاہی نفو بلمپی جنت تک ناکو تھام نتھم بھی گئنے او مسلمان وہاں سے دور رہنا قرآن سے دور رہنا مسجد سے دور رہنا بیان سے دور رہنا کبیرہ گناہ نہیں مسلمان چاہتا ہوں جیل گریبا کیا مطلب ہے حیاء تو رہنا چاہیے چکچا بھائی لاکھ پرانا کوئی کاری گرہ اندر چکری دو کاری گرہ فمندری دو شرم نہیں اذا فاتک الحیاء ففل ما شئتا حیاء یاد رجی فجم تھوک پتا فنیک تھوک پتا کسی قائد نہیں سالی رو حیوان ہوئے پیسے تو چیتا میں کاری گی شرم نہیں میں کوئی دے اکائی بھی آؤ دے جو انسان حیاء یاد ربا اکاؤ ربا سالی رو دے کی بدتر اسماعیل قاسمی نے قرآن چپتا یاو رہے بل ہم مدل کوئی ہم تو اندھے ہے نا بدتر نہیں قرآن چپتا اللہ نہیں رہی قرآن دگی دور نہیں کوئی نا کوئی گی کمول پور کے پانگل چتا لئی رہی تھا دا نوما تفسیر کی محفل تم لگا احبا علم دو قرآن حدیث تھنگ با علم دو ایک مسجد سلے سے لگا
tafsir bitik nung thada no mata magrib te sa fa bayan tamalu Quran ki mana kanau Allah ki nabi hariba surah nur harido surah nur na Quran se surah mein yauri har ghar ki nipanupina madu ki tafsir do khangba nihayat zaruri farad ko bani hari dainandin zindagi aulad pole chaure mama na karam na aulad kangang na gani aulad na mama pa karam na व्यवहार tauni macha mawa pangle karam na व्यवहार tau gani mama pangle mama karam व्यवहार tau gani masu pangle masu व्यवहार tau nani loina pura shabd yauri Quran dage koi dune Quran thi surah nur na pura shabd yauri suratun faradnaha anzalnaha pura shabd hai aina na koi de loina sandong na seng na irda खास करके एक मोमिन मुसलमान प्रकृत वक्त है एक मुसलमान की हालत ना ईमानदारी की हालत ना लेकिन कलती सूरह नूर हर घर दा हर मुसलमान ना तफसीर मुसलमाना मीनिंग खंबा फरज मुतकल उतार बदी इंशाअल्लाह दीन लाकनी ईमान लाकनी बेहयामी लालोय नफरमानी तो हम लोय रोजाना तौबा तौगनी खैर रोई बिदा अल्लाह की नबी हरिबा ईसा खुद नबी हरिबा आई ईसा खुद रोजाना 100 तौबा अतौबा दी हरिबा 70 बार अल्लाह की नबी तौबा तवी रोजाना सुभान अल्लाह इको दे घर करा याद रहे मतम तो इसिंग लेलक तो मतम तो ऐसा करो तौबा तो अल्लाह अदो तौबा तो अल्लाह ने कबूल करो हो शवास नहीं देंगे तो ताकल निकल लेंगे दा तौबा तो कदम सिरम दादा मसा करो लगा गिर गिर लड़कन तौबा तो वो मत अल्लाह ने पाम दे हुरान में हमलक तो मतम दा मी की ली भाई रक्त मतम दा चिंथी में हमलक तो मतम दा मी न उरक तो मतम दा खोंग ने रक्त मतम दा चिंथी दरो मी न मेहर के यान ला या भी दरो अल्लाह खसामुरिसना अल्लाह फिर फोकटो ना अल्लाह दुलाई ने कगिनो जन्नत अदुलाई ने फंगो यारोय मेहनत शौक कुर्बानी मुशाहदा तबुक मरी सी जब तक के अपने द्रिभावदा एक इंसान चल नहीं सकता जी नहीं सकता कामयाब होय सक्सेसफुल होय माँ जिंदगी दा कामरानी कामयाबी हासिल कर नहीं सकता हर तबुक की मकादा मेहनत बताता है मेहनत एक कोई था दो करे चाबा मेहनत एक हाजी फादर लाउदरी तो कया ने जे सिल्लांग दना करम मतम तक चारा लिम करम मतम तक लो जलीम चादब याद है बाय खाना जीने के लिए जीना खाने के लिए नहीं चाबा थवाई शिखक हिंगबई दमकता उतना खाना है ताकि मैं ना मरूं इतना चाक दबनी हिंगबई दमकता हिंग बसी चाबे हकनते उसका भी पूछोगी युम दशाम तुम मंगा चारे का सिनी दिलाले का पुखम धन चारी बहराम जवाब भी मत होता का नहीं नहीं तो को आमसूंगा मां मीग दिलागे न को आमसूंगा नहीं ये नहीं चलेगा इस्लाम अदब कहो दे इस्लाम बराबरी अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमुन मिन लिसाने यदी मुसलमान इसको कहते हैं अपने हाथ से अपने जबान से अपने पैर से अपने दिमाग से अपने ब्रेन से अपने आंखों से अपने किरदार से अपने व्यवहार से सबको बराबर हो अमन शांति पीरी पर चेहरे देखे तो खुशी हो नंगी चेहरा नंगे हराओबा नंगी व्यवहार द नुसेरीबा नंगे आदब द मीन पामलीबा नंगे अखलाक और के मीन दुआ पे पीरीबा इसको मुसलमान कहते हैं मम्मी सुगलीबा ना तो जाओरीबा मीबु करेंद्रीबा मीबु नोंद्रीबा नोनिंद्रीबा नांगनिंद्रीबा एनिंद्रीबा तिन्ननिंद्रीबा शाननिंद्रीबा ये इस्लाम पसंद नहीं करता इस्लाम लोय नमको भाई भाई कुल्लु मुस्लिम इखवा मुसलमान हर इंसान भाई भाई आन की पड़ोस ना कि पड़ोस था ना कि थंग बदल गैर धर्मावलंबी हुस्न सलूक अच्छा अखलाक शुद्ध व्यवहार फजब व्यवहार प्रेम भाव इस्लाम की शिक्षा नहीं अल्लाह के नबी तकलमी पड़ोस का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहूदी नुपी मनाम चाहे मपल दुश्मनी तवे काफरा नुपी मना लंपीदा तिंखंग ताई इब्न रसूल के मखोंग दा थिल लगा थोपंगम दनबा हितन लैनबा नानबा अवाब पीबे दमकता एक बार हनुबी पंग तादल ले रे अल्लाह के नबी
sallallahu alaihi wasallam sahabat kiram puraga bayum dajalle hanubi ke maca muslima Muhammad dan दुश्मनी तौबा लंबी तिखंग ताकबा वो मोहम्मद तो हमारे घर में आ रहा अल्लाह के नबी ने माई बदला लो बलाक बनते आयद इस्लाम के मैसेज भी बलाक बनी अल्लाह के नबी ना हरम सिलमन कता वअफु अम्मन ज़लमा वअहसिन इला मन नसा इलैक Ainang karya wa batara banon mit kay dushmani tawa nasi marini dagi nang ay lapit tinghang dakte oy mahidang mataw tabrahayo karam bawa palay manohayo ay mating to balak jabani anu binal manung dagi kam dakam nar Muhammad chahe mapalay na dushmani tawa nang naigi mating to balak pa nang nanjohay balay na chumi solbiro ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh गैर का इतना पजब अखलाक अल्लाह के नबी ना बरताया पसंद किया आई कोई की अखलाक दी थंग न बसुंगांग न दे यार में कहे दुश्मनी यार में कहे अनाथ अमग अमग हिंसा अमग अमग चुगली अमग अमग गिबत अमग गलागली इस्लाम पसंद करता नहीं छोड़ो इसाबु इसाना पिक न कल्लो इसाई ने ना पानी आमत तकी कुत्ता भालो कुत्ता मरते जदी कलिमा होडिलाई आइगोन तकी माने हेली खल लगा इसाना इसाबु पिक न कल्लो आइगोन तकी लोइन मक अफबनी आइन फायदे फतम निकल्लो बस अल्लाह न हक की इज्जत पिक दरी तौनी दरे इंशाअल्लाह मदरसा मतें तौनी इंशाअल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग अस्सलाम वालेकुम दुआ nakib lo lagi di berapa yang atas Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kama tuhibbu wa tarza adana ma tuhibbu wa tarza alhamdulillahi alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اے خدا باعتا وفا رحم کن بر مر رفتا بر جفا آتنا فی دار دنیا نا حسن آتنا فی دار عقبا نا حسن یا غیاث عند کل قربت یا مجیبی عند کل دعوت یا ملاحی عند کل شوت یا ملاحی عند کل محنت اللہ اللہ کوئی گناہگار خطا کار شیاکر اللہ آخرنا کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہ یا اللہ امام رسول کی خطی دگی تفل دگی کوئی پنم کے زندگی گناہ خطا معاف تو بھی اللہ یا اللہ نسی کی مفیل سنہانا قبول ہم سو منظور تو بھی یا اللہ جس نے اللہ شوم محنت نپا پیسہ پتھو لگا اللہ قربانی تو لگا نسی کی زندگی اللہ مفیل سے وہ قائم محل قریب اللہ نانا قبول ہم سو منظور تو بھی اللہ اللہ کوئی کو مرتے دم تک مسجد مدرسہ کی خدمت توبہ توفیق بی نو اللہ مرتے دم تک ایمان کی متک دا ثابت قدم لے بگے توفیق بی نو اللہ واللہ کوئی اللہ نہا کی نبی کی اللہ سچا ایماندار دینداری نصیب حلو اللہ یا اللہ پکا امت یا کوئی بھلو اللہ اللہ ہر لمحہ ہر قدم دا نبی کی سنت زندہ توبہ کے توفیق بی نو اللہ نبی کی سنت کی نقش قدم چت بگی توفیق بی نو اللہ یا اللہ کناگے کرمتم موت اللہ کنے کھنگ دے اللہ یا اللہ نسی کی دعا کناگم بگی روی بوئی رمبایا مولا نسی کی مفیل کناگم بگی روی گوئی کی بھئی اللہ اللہ نہانا پامن میں تو ہرائی میں تو حلو اللہ نماز کی حالت مو تو حلو اللہ اللہ رمضان تھا تو مو تو حلو اللہ
او اللہ مکہ مدینہ دا موت حلو مولا مکہ مدینہ دا موت حلو اللہ یا اللہ نا کی گھر کی زیارت بار بار نصیب حلو حج مبرور حج مقبول نصیب حلو اللہ طواف قدوم طواف زیارہ نصیب حلو اللہ مینا مزدلفہ عرفہ نصیب حلو اللہ سعی صفا مروہ نصیب حلو اللہ میزاب رحمہ نصیب حلو مولا حتیم کعبہ کی دو رکعت نماز نصیب حلو اللہ حجر اسود کی قبلہ نصیب حلو اللہ مقام ابراہیم کی نماز نصیب حلو اللہ متا کی نماز نصیب حلو اللہ کاللہ خانہ کعبہ کے گیلہ پوئے کی توفیق بھی نو اللہ نا کی حبیب کی روضہ تنمان چل لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب کی بار بار توفیق بھی نو اللہ اللہ کوئی چلو وہ بار بار پوبیو چتری وہ بار بار نہا نمک کوئی بسطو متن پوبیو اللہ یا اللہ گناہگار تھا سکی اللہ ٹاش دری چکین نیتوری اللہ نا سانو حلو اللہ و اللہ نہا کی اللہ نا کی حبیب کی اپوام متوین پسیل الوی توفیق بھی نو اللہ اللہ گناہگار کنتو علماء حقانی علماء ربانی ہے تو دفمدن علی مولا مانگ دو کوئی غرب اہل فملی اللہ خالد ابن ولید کمبا جوان سنگ فملی اللہ او اللہ امائی دن سنگ ضرور کو تھنگلم گنی اللہ جس بندہ پام اللہ تو کی خاطر تکی نصیب کوئی کی دعا سے قبول ہم سو منظور تو بھی اللہ اے گناہگار نے اللہ کنتو مہمان مسافر نے مولا اللہ جتا ہے قریبا گاں قریبا اللہ تا قریبا سیکھ میں تکتا عمل تو بھی توفیق بھی نو اللہ اللہ کوئی پونما کو اللہ او اللہ نہا کے محبوبین المقربین سنگی منون چلالو اللہ یا اللہ مسلمان یا اولاد اللہ شکا دکا دن بول بالا یا اللہ مولا چاکری نکری دا کامیابی نصیب یا اللہ دینداری ایمانداری نصیب یا اللہ ذکر فکر توبہ کی توفیق بھی نو اللہ یا اللہ ایمان نصیب و پردہ نشین شمی و اللہ اللہ پردہ کی مپانے چل گنو مولا کوئی کی جوان سنگو اللہ نتب چنجاک تک حفاظت ہمبی و اللہ خالد ابن ولید کم دین کی دائی شمبی و اللہ واللہ دین کی دائی شمبی و اللہ ای کوئی کی منون دا اللہ جو علماء حقانی علماء ربانی پکھلو اللہ ای کوئی کی حال اولاد پو اللہ عامل قرآن حامل قرآن داری قرآن پکھلو اللہ اللہم انکا عفون کریم تحب العفو عنا یا غفور اللہ امائی با قبر باشی پونمکو جنت باشی ہوئی اللہ اللہ زندہ لائن با پونمکو نیک عمل توبہ کی توفیق بھی نو اللہ زندگی نے جتنا لائن فضا اللہ سکم وعدو مفیل دا اللہ اے کوئی پر شریک توبہ کی توفیق بھی نو اللہ اللہ ذکر فکر توبہ توفیق بھی نو اللہ یا اللہ کوئی قبل کوئی گناہ اللہ سنگ چکر مولا نہا کے ذکر نہ کوئی دل کی طلاح دکھی واللہ او اللہ نا کی ذکر نہ دل کی طلاح دکھی واللہ اللہ نا کی ذکر نہ دل کی طلاح دکھی واللہ اللہ کوئی دل کی مقام جاری ہوئے اللہ قلب جاری ہوئے اللہ پسند پاس نصیب ہوئے اللہ مراقبہ نصیب ہوئے اللہ مراقبہ نصیب ہوئے اللہ مشاہدہ نصیب ہوئے مولا محبوب بین المقربین سکی منونگ چل اللہ اللہم جعلنا من المحبوبین المقربین وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنك عفو كريم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لنبكسلو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب. آج